Mr. Wheelchair Official Channel kan no lo ma chu voin hi August ni khat sang ni som ni panga nia chanchin thar ilo ngai thang u darkar som ni paliliam ta chungin Mizoramah COVID-19 shikai panga mu tharani August ni khat sang ni som ni panga darkar som ni paliliam ta khan Mizoramah COVID-19 shikai le kailo sampul pasari en dikatangin shikai panga mu tharan oma heti hian Mizoramah shikai en kol lai paruk anom me kani Dampa police ten heroin tam takan man le ta Dampa police te chuan heroin cheng nuai nga huan man Chalboya Junction Khankon police check gate duty te chuan July ni som thum pakhat zandariat le mini somli panga khan lalmuan oma kum som thum pariat lalnun sanga fapa lunglei veng lai le kela lompuya kum som hi pasari kelal vunga fapa na thial lungleng veng te kuta tangin heroin hong som paruk gramza som ruk pasari arit cheng nuai nga le sang khat hun mana lalmuan oma le kela lompuya te hi Dampa police station a NDNPS Act lo chanin tu boy siam sakan nia korta suai ni in lungina khung ngalan ni Dampa police te hna tanga thu don danin lalmuan oma hian ke in check gate hela kela lompui hian karina zui thung kela muan pui hian check gate thenin akar en fi ania ruihlo engma phurlowa om dan le a phone man dan atanga ring hlelin an chui zuya check gate thanga lalmuan oma hi an zuk muwa a bag dum a chu en dik sakin heroin hi manani ta ni ruihlo keng tu ber lalmuan oma chuan khomoya tanga lak ni na soya lunglei thlen pui tu man ni Dampa police te chuan heroin cheng nuai som chuang hun man nizan ni som thum pakhat thlasari sak ni som ni panga dar som pakhat le mini som nga khan Dampa atanga aizol pantur aizol taxi chu Chalboy Junction Khankon police check gate ti din ni in enfiania taxi kong khar chung pathum chunga da heroin hong som thum pakhat gramza thum som ruk paliarit cheng nuai som singkua sang ni hu chu manania lir thei khaltu si zoram hnuna kumsom ni pakua silal biak chuana fapa biate tuna chaltlang li veng aizola cheng mek ni in soiba ka ami phur lalnun zira kumsom thum pali KLR thlengliana fapa le lal than moya kumsom thum lal tha fapa chaltlang li venga cheng ve ni in soita chu man ngalan nia Dampa police station a NDNPS Act lo chanin tu boy siam sakan nia voin khan korta suai ni in lungina khung ngalan ni taxi khaltu si zoram hluna chuan heroin la tur hian aizol tanga ron chho thu police station la aizola namdang vai kuta hlan le tu ni in nain soibok Dampa police te ruihlo man hi hloma ruihlo tolna commercial quantity satlin pha ka wangin ruihlo nei tu pu te hi courtin thiam lo chantir chuan kumsom atanga kumsom ni chung lungin tang tu le poisa cheng nuai khata tanga nuai ni thleng choitir tura sem theyan ni chia tlang da ya heroin man serchi pa excise and narcotics department thok tu te chuan nimin khan chia tlang da ya darji karot penga heroin tum hnian mana anei tu ni hriat mi pahni an man bok thu don danin excise and narcotics department te hian nimin chon hudar ni le chan vevel khan darji karot penga hian heroin hong ni manin anei tu ni hriat genevieve al biak moi kumsom ni pakua champhai kanan veng ni in soi chun mana hemi rual hian heroin hong thum le anei tu ni hriat biak lian pari kumsom li pariat va phai ni in soi po an man bok hengdam doi nei tu hriat te hi manin NDNPS Act noya tu boy siam sak ngalan nia voin hian Sir Chief District Court a suen niang Sir Chief pa END te chuan heroin an man na tura chiatlang marveng branch te in pek na lom thuan sei tian sei bok CSS noya thokte da nge thu Mizoram Contract Health Workers Association NHM member te chu July ni somthum sakni somni panga khan CMO gate bulan pungkhom state sarkar in health worker na regular za lak tura NHM noya thokmek te tangin
somnga tal la turin sarkar an phutani heti lai hian sarkar chuan sarkar hnalaka abi ka indu sakna siam chu Indian Constitution kal ani awangin arem chan lo thu le NHM health worker te tan reservation siam rem chan lo thu tar lang NHM nuaya contract a hun rei tak thok to engemaw zat an oma a then chu kumsom hni vel lai thok to te ni chung zinga chuan health worker tam takan oma an that lai an wang lai hun te sarkar ta na lo thok to te ni hlom NHM ani emo CSS dang hnuaya thok te hian state sarkara ngian be sei de uveka chu mitam tak chuan ngakin an wang lai hun an mang liam ani sarkar ngian be sei hi aom ma an chung chang hi sarkar point ngun taka angai tu tha sarkar lamin NHM contract health worker te tan reservation siam rem chan lo thu an sei hi aom ma atling le tlak a tha piang sarkar na thok tura lak hi thil dik le tha nia thalai te du dan po nia hetiang hian nalak na reng kalpui zela poimo heti lai hian sarkar chuan adu chuan the government of Mizoram regularization of centrally sponsored scheme CSS employee scheme 2024 mangin CSS nuaya thokte ada nget theya adu phot chuan direct recruitment tiri lawin hedan mang hian NHM health worker te ada nget thei nge yang Mizoram sarkar hian CSS nuaya hun rei tak thok to an wang lai hun zong mang to te adu sak ve hi oma atling le tlak te chu CSS regularization scheme mangin da nge dan ngai tu hun view to angai theiani chuti rualin NHM le CSS dang hnuaya lak advertisement chu alo le competition paltlang nei mi alo lak dan lo lak du sak wang liaw lak engemaw zat an oma soyania film khurero atu lang Supreme Court chuan polytechnic ram nei tu hnena pek tur ram luaman cheng nuai somriat pariat singkhat sangli chu cholkar li chunga high court a thelu turin Mizoram sarkar riat tira ram nei tu laka MPL principalin FIR a thelu atito bok Supreme Court chuan MPL thu buai high court a ngai tu a thatlo tur chung chang hi July ni somni pariat khan ngai tu in high court a ngai tu a that arem tia amai ro chu Mizoram sarkar hna polytechnic ram luaman cheng nuai somriat pariat singkhat sangli chu cholkar li chunga high court a thelu tur a hriat tirin sa thelu ani huna cheng nuai somriat pariat singkhat sangli atanga zazela somni panga chu ram nei tu hnena pek tur ani thuasaya zazela somsari panga chu benka wong thain district court thutluk na high court in anem ngetani chuan benka poisa won thatle apung chu avain ram nei tu hnena pek tur ani thuasai Supreme Court hian ram nei tu laka MPL principalin FIR a thelu be chana thu buai siam chu ati to baka polytechnic thu buai ahun chunga high court a appeal ani lo chan mo phurtu official chui chuak turin Mizoram chief secretary Ashriat tir bokani Dampa By-Election nei hunatan ZPM atangin candidate ni tu man thanhem hle Dampa Bial chung mi minglang sar zualte pakhatna Vanal Sailova gospel singer Pathian Rongbol to Ropui advisor ZPM headquarters MLA tana om takani Ramavezi at country a mitam tak chuan hantling ve se tin kan du sakru ve thupani kha mase he kong hi atana ruata ni chia lo nge ni yang tiro ngai tu thamani pani na h lal thiang lima West Phaileng khuani in Mizoram NGO lian berjinga mi MZP president ani mek ani ai shoi tu thale by election a hian dingo manom bik lo mai the pathumna KJLL biak ngeta zol nuam kho chuak hachek MLA candidate lo ni to ZPMGS media chel mek tu ni palina lalming thanga sai lo West Phaileng country atangin ani hi MLA candidate tum ni lai lo ni to a awan duai zinga tangle thin ahuna hin her chuak don nge ni nga atan na nga ya tang le turchi zo kem ni ti po ngai tu nga yang Dampa pial pon lammi candidate tum ve dang te pakhatna ar sang nu na riang klei
GS ZPM DCS retire service retire thak to nuwa helama hanlu chau chuti ril ruwa lo lang ngal pani na F mal soma islungdar republica ommek pusoi vunga minister PA UDC qualified lo Dampa By-Election dintum tournament siama intilar mek dampal block ni in than na po sumaseng na sa viaw ni nan soi Paileng zone football I-Day tournament po cheng sing li lai seng in a siama ni pathum na silal nunne ma vice president ZPM sanghi somni pathum election na thoranga ding Dampa By-Election engma base tura nei lem lo enge mingalo lan chan bernita ang riat thiam har viaw tin heng ba ka po hian Dampa By-Election nga event rutu an lom nuala chung ta chu Ramzawi ZPM headquarters Kelal thang thuama ZPM headquarters PC Soma ZPM headquarters te ho po hi an thoma rivi lom Myanmar sipai sarkarin state of emergency ti top in than nei tur do dal tu te shremna dan thar siam Myanmar sipai sarkar chuan anramin thlan pui buat sai ni theina tan nimin khan state of emergency ti topa in thlan boi pui tur sipai ho tulu ber min ang hlain kai suai member som pakhat omna commission adinani kumsang somni pakata sipai ten civil sarkar thunei nan he chu nu khan state of emergency hi puanania voinga moza tan pot sei to ni ma se nimin khan state of emergency hi ti to pani ta ti sipai sarkar thu puang tu zomin tun chuan sein tharuk chungin in thlan buat sei ni don ti sei December tha in thlan nei ni don ti sei ma se ani takero an la puang lo voting machine man dan tur training ro an lo nei to ni sipai sarkar chuan in thlan nei tur do dal tu sei sel tu le lungoi lo na lan tir te hremna dan thar siamani thu puang bok in thlan buat sei tum hi democracy thop tu pol sang chuan an boycott ani dan an siam thar law on the protection of multi-party democratic elections from obstruction, disruption and destruction nuaya in than boy puina ti boy theile ado dal zonga thu soi nor huai hotle leaflet sem te khapani dan bo chia mimalaman te chu kumthuma tanga kumsari thleng lungin tan tir the ni dona polanga bo chia te chu kumnga tanga kumsom thleng tan tir the ani bokang dan than huaya hian ballot paper le polling station ti chiat te khapani ba ka voter candidate le in thlan boy pui tu te ti boy le tina tu te chu kumsom ni thleng tan tir thei ani don bokani in thlan ti boy tu ma chet na le nor huai hot na thi no mani chuan boy na in nam hnoi te chu thi tu ra sem na pe kan ni ang ti in nan tar lang Myanmar ram hun then khat chu sipai sarkar thunun na hnuaya om lo te nia heng huna data lakhom tura nikuma sarkar na thok tir te chu an lo dangani hei wang hian an ram mi pui maktaduai somnga zinga maktaduai som pakua vel data chu lak alani lawani Assam sarkarin jei shrileng do na thok zel Assam state puma Japanese encephalitis jei shikai chu an pungzela mi somni parukin nunnan chan to baka mi zathum chuang in an kai me ka wangin state sarkar chuan shrileng ti top tumin nasatakin ma alamek thosi hlo ka le wantlang in zirtir na campaign mangin ma an lamek ani National Health Mission NHM in Atarlandanin Assam district somthum pangazinga somthum pathuma kumin chungin he shikai hinom toa Nalbari Barpeta Golagat Darang Nagon le Kamrup chu atuar na sa zualan ni Hailakandi le Dima Hasaw tangin shikai report an lom no thung damdo inan dalu tamna ber chu Gawati Medical College and Hospital ani in shikai somli pali en kolani to pa ka April tha khan he shri wang hian Mizo man thi to ni shikai an punzela wangin health official te chuan thingtang le khawpui chunga bu mun le vokvul na mun thosi pian tam na hmuna thosi hlo an ka pani furua tuitlak tamlai ni wangin an malak na harsat nan tok boka an thosi hlo ka te chu ruwa tuina len bo le thin tian soi he shrileng ti rem na tan hian
asa thok tu tele field staff te chuan thosi hlawa chi thosi len an semba ka avantlang in khom hui hotani boka je in at nalan chu adan in zirtir na hun ten ne ni mi puite chu tui chuan sau thiang him chau in tur hriat ti ran ni ti health worker pakhat chuan a soi Assam Sarkar chuan National Vector-Borne Disease Control Program nen thok donin vaccination drive kalpui an tum tien soi bokani Khaleda Ziain Bangladesh in thana chu tum Bangladesh Prime Minister hui Bangladesh Nationalist Party BNP chairperson Kumsom Sari Pakomi Khaleda Zia chuan anramin thlan pui nei tura chu tum BNP Vice Chairman Abdul Awal Min tu chuan an party ho tu hi a hrisel na din hun po tha ti soin December thla in thlan hi buat sai ni chuan feni biala tangin chu tum ti soi kumsang ni somni pali August thla a Sheikh Hasina kai ruai sarkar pai thla ka ni nuwa Chief Advisor Muhammad Yunus kai ruai sarkar lai lok chuan in thlan buat sai tur hi alathi kotlai zel ri ani Hasina I party Awami League chu in thanan chu khapani wangin BNP din mun na that pha hle BNP hian nena an changani chuan zia hi a PM le theidon ani zia hi a hrisel na that tok lo wangin London a thali nen kola mei thla khan Bangladesh a akir le ani Army Chief in Manipur atlo Chief of Army Staff General Upendra Dwivedi chuan nilai ni khan Manipur tloin ven himna kalpui dan ten dikba ka state a Assam Rifle le sipayom te din mun thlir let na nei COAS hi state din mun le remna le muanaom theina tura malak na kalmek te kimchang taka thril hriat ani din mun har sa tak kara ven him na thok tu te in pek na sang tak chu fak hle General Dwivedi hi GOC in C Eastern Command le GOC Spear Corps ten an troyom ani General Upendra Dwivedi hian Manipur Governor Ajay Kumar Bala po muin ven himna le mason na chungchang ten soidun mason na thlen na konga civil administration le armed force ten thoho na thatak an nei dan ten soidun ani COAS hian Khuman Lampak Stadium a Durand Cup voiza somthum palina honna hun po telpuin in khel tranani main Nerka FC le Trau FC player tenen inkom na hun nan nei ani he tournament hi Imphal hian kumni nuwa nei le ani General Dwivedi chuan remna le muan na siam na konga Indian Army te mo phurna le an chanvo poimo na te asoi langbok mei ni thum sangni somni pathuma tanga state chunga nam le nam in kara boina chuaka hian mi zani somnga pariatan thitoa mi sang chuangin an chen na in le lo an chu asan to bokani next zelta na thok tu poimo tak NIA nan man National Investigation Agency NIA chuan Haryana a next zelta na thok tu poimo tak ramdo na zonga chet na tura thok na sa tak nian soi chu an man ti ni lai ni khan thu chua an siaman tarlang next zeltam na Bastard District Chhattisgarh atanga chor chuak Rohtak District Haryana chengmek Priyansu Kashyap hi Tholeni Khan Haryana Police in thuan rol ru kangin anmanti agency chuan asoi NIA team hian akutatang hian mobile phone le sim card pakhat tablet memory card pani le CPI kai hnoi le kapoimo rinhel om tak tak an man tel tin soi Kashyap hi Indian firfiak pola achal CPI member ni in rim takin ramdo na zonga chet na tura athoka Rohtaka hian area committee in charge ani bokti NIA chuan asoi CPI shwai tu te hian tun hnaya an pola Northern Regional Bureau anti Uttar Pradesh Uttarakhand Delhi Punjab Haryana le Himachal Pradesh huam chunga in tuai tharle tumin man lan sa hle ni in an tar lang bok in tuai tharle tuma an beina hian ram hnuaya kherlova na thokle ram hnuaya tanga beipon noma an mi le sa tur dapin malam state a anin ti chak tharle mek ni in NIA chuan asoi an hnuaya pol le zirlai polom te chuan India sarkar laka
in do an kalpui te po an thlop thin ni an soi NIA hian ramhnuai che chi bik te hi chu CPI suai tulok te nen po mai chana ning kom fo thina pon lama thok te ro an polin din thara an chakle theina tura malak theina sanga man la ni an soi pon lama tanga thok tu te hi chu CPI Eastern Regional Bureau in sumina puya Jharkhand mi te hetiang hian an thok deuh berni in NIA in a chuina chuan mu chuani Anti-Terror Agency hian a in Haryana le Punjab State Organizing Committee in charge aman tian ko Ajay Singhal le CPI member Vishal Singh an lo man to bok US chialak tur wangin Congress in Prime Minister Beizui US President Donald Trump an India laka chialak tur nilai nia puan hnuwa Congress Party chuan Prime Minister Narendra Modi an Beizuya US hian August ni khat voina tangin India tanga bungro chok lueng mazata chia za somni panga aladon ti nilai ni khana puangani chialak tur za thi Trumpian April tha khan za somni paruk abithia tumani thu asoi hnuwa za pakatin an hniam le ta zokani Congress chuan US chialak tur awang hian Prime Minister chu India du dan te veng him zo lawa puin an beizui ngala Prime Minister chuan TOP tomato onion potato thon chu manza chungchanga US a biania ngai ani lain a thon chu mana te hian harsat nan tok don ta jok ni nan soi US chialak tur awang hian India ram chunga thil siam chu thon chu zinga sector sang heng electronic generic drugs tlereu siam le lir thei bungra siam chuak tu te chu a ngong don ni in tar lanani Trumpian a social media platform tu ta tangin Indian en hian insum don ton na lian thaman nei lo thu le an ram a ngong nat lo tur thu te tar lang tel bok chia za som ni pangalak ba ka hian Indian Russia tanga oil le ral thuam ale chuan le choi bel tir na tur asiam tel bok ani US hian Vietnam laka chia za som ni Indonesia za som pakwale Japan za som panga chian na dona heng te hi India laka chia lak tur ai na tlem vekani chia lak hian India thil thon chu azong zong hong don lo ma se engmoza chuan an tur thei don ani India le US in sum don ton na hi kumsang ni som ni pali chung khan US dollar tluk le ding on za som ni pakwa point pan hi akai phabok nin ta lan ani Sudana tramatla no pang som pathuman thito Indona chua mekna Sudana is Darfur state ta Indona wangatlan chiate omna hmuna eitur kham eitur an nei lo wangin thamasa chung khan no pang som pathuman thi ni in damdoi thiam ten an soi lagawa kem pathok Dr Paul Sudan Doctors Network chuan mishing din huna chezel ti soin eitur kham nei lo wangin thlasom ni pasari zet tual chungin dona wanga ril traman tam to hle tin soi eldein khawpui chunga kempa hian mi sang sari vela noma helpolin an bei fo bokani Tramhi ni kum khan Sudan khothlang lama Darfur region a atlati riatan ni in aw zaw zelani tholeni khan lakawa kem chungchanga Sudan Doctors Network hian thuchu siamin ramdang le mishing dikna chanwa humhal tu te chu rang taka eitur le hrisel na ta na poimo te kem pa cheng te hena pe thuai turin kan nge na abikin no pang le naw pai ta na tul zual ante eldain hi is Darfur khawpui ni in state pum hi sipai ne na in bei mek paramilitary rapid support forces in an thunun lai ni kumthum tual chungin dona chu ato chungin mishing kho saka harsa hleya ei bar zona hara wantlang momo thilawang hle to a heng thil sang awang hian ei tur kham an mu thei lo ani tramatlak mek ba ka hian Darfura hian tui ria leng bok ni in tranpui tu pol chuan an soi United Nations chuan tui ri hi mi sang khat zanga chuang rin hlel le akai nom to a tawila khawpui a June atangin aleng na sa zual ni nan soi tuile in thierna mun chena sa le in vena pe ka har sata wangin tui ria len theina rem chang tam hle ni in event chuan a soi bok
Sudana hian April sangni somni pathuma tangkhan sipaile RSF in kara thunei na inchu na wangin indona chuakane tun ma chuan tangdunin sarkar an pai thla a maseram dangten mi puiro rel na rama inlet turan pui viau hnuwa inrem lovin anin beizui ta ani indona wang hian mihring khosak khirna berram ni mekin civil mi sangtel than ni to mi makta duai som pani chuangin anin chua sanin an tlan chia makta duai khat don tramin an nom me kani Russia in missile drone in Ukraine khawpui bay Russia chuan missile drone mangin nilai ni zan khan Ukraine khawpui ki fa beya mi parukan thizinga hian mi pano pang kumruk mi atel Kyiv City Military Administration ho tu Taimur Kachenko chuan Russia beina wang hian mi somnga pani an hliam ti soya in chong kwa sang chu ka fu ni in achim ti sei bok in chim hnuai tang te chan chu na tho me kania hliam le thizat po hi an la pun thei thu sei Ukraine President Vladimir Zelensky chuan official telegrama Russia missile in mihring chena building a fu thu le chan chuan na tho me kani thu tar lang Kachenko chuan Kyiv khopuya mun somni pasari vel chu Russia hian an ka fu ti sain Solomiansky le Viatosinski districta chiatna thlengna sa ti soi engwangin nge LG refrigerator se thanang khovel huapa brand ring tlak le ring kai LG chuan intan refrigerator range chikim karon chop chuake smart inverter compressor an manawangin athoma zoibika atlobika brandang ain avodrang zokani door cooling plus an manawangin fridge chung vodan arwal bika brandang ain za somthum panga in avot chakbok hygiene fresh plus technology an manawangin chokmele thai kanda te natna siam thei shilaka avong thiang lim theiani smart auto connect an manawangin current a helo hlia current omlo pon inverter mangin anung thei ithlatin budget ti boy lo turin easy monthly installment in LG authorized dealer shanga alei therenge LG #1 in after sales service, #1 in customer satisfaction. D3 Business Enterprise, authorized distributor and branch shop for LG, Ramlun North.